Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. الفاتحة على هذه النية وكل نية صالحة. فضل كرمة يا فضل بركة يا فضل الشفاعة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شهد لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير
حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. Mohon diperhatikan barisan salatnya untuk kesempurnaan salat berjamaah. Istaqimu wa'tadilu la'allakum turhamun. Sawdus salah. A'udzubika min hamazatis syayatin. Lillahi ta'ala usalli. Allahu akbar. Alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون
إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون
أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذروهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا يا الله فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد ولك الشكر على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم سلمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وقنا وإياهم شر الظالمين شر مصائب الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
وعلينا وعلى الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم إلهنا يا ربنا يا معبود. سبحان الله. الله سبحان 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 الله الله سبحان 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 الله الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم. الحمد لله 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 رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله. يا لطيف يا وافي الله. كريم أنت الله. لا إله إلا الله الله. لا إله إلا الله موجود. لا إله إلا الله الله. لا إله إلا الله معبود. لا إله إلا الله الله. لا إله إلا الله مقصود. لا إله إلا الله الله. لا إله إلا الله عظيم. لا إله إلا الله دائم. لا إله إلا الله
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. استغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك أن تسلمنا في ديننا وتعافينا في جسدنا وتزيدنا في علمنا وتبارك لنا في رزقنا وحياتنا ونتوب إليك قبل الموت وترحمنا عند الموت وتغفر لنا بعد الموت وتهون علينا في سكرات الموت وتنجينا من النار وتعفو عنا عند الحساب. اللهم إنا نسألك القوة والاستقامة والاستطاعة والكفاية في الطاعة والعبادة خصوصا في رمضان ونعوذ بك من كل مصيبة وشدة يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وارزقنا حسن الختام. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كرام الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ربنا تقبل منا بحق الفاتحة وسر الفاتحة. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آمين. Balik nah sampai isyraq jam berapa isyraqnya? Jam faedah. Ya. Jam berapa isyraqnya dia tahu? Sampai waktu isyraqnya jam berapa? 6 nama? 6 dan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin dan pemirsa YMA TV serta TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat pada kita. Salawat serta salam kita hanturkan kepada baginda kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Rabu 4 Maret 2026 Masehi atau bertepatan 14 Ramadan 1447 Hijriah, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Ramli MPDI yang akan menyampaikan ceramah dengan tema Ramadan yang spektakuler. Sebelum memulai acara pada kita pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. Kami himbau kepada para jamaah, bagi yang belum niat itikaf silakan untuk niatkan itikaf, serta keamanan dan kenyamanan dalam beribadah. Barang-barang berharga bawaan silakan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Para hadirin dan pemirsa YMA TV serta TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, selanjutnya mari kita bersama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Ramli MPDI. Pada Ustadz fa'alai falatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujama alaina bisiyami Ramadan ونهانا عن اتباع الخطوات الشيطان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم وفضل وجلل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه منهم رعية وسلطان. أما بعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir tengah-tengah kita ada Bapak Dito Yahya, Wali Kota Probamuli pada masanya. Semua yang hadir yang tidak baca kesubuhan siko-siko, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus Masjid Agung, jamaah yang hadir insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Ramadan itu dikatakan spektakuler karena ulama menyebutnya dengan istilah ra'i. Ra'i artinya dia mengagumkan, muhbir, dia memukau. Maka Ramadan ini adalah salah satu di mana syiar-syiar Allah lebih pesat, lebih banyak berkembang. Kenapa dikatakan spektakuler? Karena pertama pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus pahala, jor-joran. Dia bahasa kita tuh apa tuh? Bonus ya, bonus pahala yang sangat besar. Berikan bonus pahala yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk ampunan bagi hambanya. Sementara kita hidup ini tidak ada seorang pun kecuali dia ada dosa di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun kecuali dia ada dosanya di hadapan Allah. Itulah kenapa Al-Quran menyebut dengan kata-kata, ada kata-kata insannya. Karena ada potensi dosanya, bukan hanya berpotensi pahala, tapi ada potensi dosanya. Nah, bulan Ramadan ini bulan yang Allah habiskan dosa itu. Itu kenapa dikatakan berasal dari kata Ramadan, dari kata Ramad, artinya yang membakar, terik panas. Dulu zaman jahiliyah dulu panas memang, sehingga orang-orang itu menyebutkan panas terik yang sangat dahsyat saat Ramadan itu. Tapi kata ulama, panasnya membakar segala sesuatu sehingga hangus habis, maka kata ulama berarti membakar dosa-dosa agar dosa-dosa kita itu habis. Seperti itu.
Sehingga wajar kaget di luar selesai Ramadan kita kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Kenapa? Karena habis dosanya. Nah, itu yang kenapa Allah memberikan seluas-luasnya itu. Karena tidak ada yang tidak berdosa. Karena potensi dosa itu banyak. Segala indera kita ini di samping potensi pahala juga berpotensi dosa. Mata, tangan, hidung, kaki, segalanya bisa berpotensi dosa. Lalu Nabi mengomongkan, kata Jibril, ini Jibril ngomong, kata Nabi, raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah. Allah keruginya wong selama Ramadan itu ada. Allah keruginya wong selama Ramadan itu menghampiri tapi dia belum diampuni dosanya lah. Rugi kesempatan yang ada, Ramadan menghampirinya, Ramadan tiba, tapi wong itu tidak diampuni. Berarti dia tidak gunakan sebaik-baiknya untuk ngisi Ramadan ini, untuk banyak beribadah dalam Ramadan ini. Jadi makna dikatakan setan dibelenggu itu, dia pelekong dia bahasa dibelenggu ini. Porgal apa dia? Setan wasufidati syayatin itu maknanya saking banyaknya orang melakukan amal baik, saking luar biasanya kesibukan untuk berbuat baik itu, sehingga setan tidak punya peluang untuk membuat dia bermaksiat. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau banyak kita gunakan untuk berbuat baik, kebaikan selama Ramadan ini, maka setan itu tidak kata peluang, tidak kata kesempatan, peluang untuk menggoda dalam kemaksiatan. Sehingga saat itu Nabi nyebutkan wasufidati syayatin, seolah-olah dia dibelenggu. Jadi makna kiasan, bukan dibelenggu yang sebenarnya. Sebab kaget hadis Nabi ini disalahgunakan wong. Bohong katanya Nabi ngomong cek itu. Buktinya banyak maksiat wong. Bulan puasa banyak maksiat. Padahal setan dibelenggu. Berarti bohong. Nah, laju Nabi dikatai pembohong pula. Padahal dia tidak memahami. Kalau banyak orang berbuat baik, banyak beramal baik, sibuk dia dengan kebaikan, al-qiyam, al-qiyam, banyak dia kebaikannya, sehingga saat itu setan tidak ada peluang untuk membisikkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan spektakuler kata ulama? Kenapa dia muhbir? Kenapa dia al-istisna? Kenapa dia juga dikatakan sesuatu yang dahsyat, memukau, mengagumkan, luar biasa? Kenapa? Sebab ada satu kitab, nama kitabnya Durrah, dikarang oleh Syekh Al-Hasan Al-Khabawi. Ada satu hadis dahsyat sekali, luar biasa. Digambarkan sebuah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, idza halla hilal Ramadan sahal arsh wal kursi wal malaikah wa madunahum yaqulun tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima inda Allah ta'ala lahum min al karamah wastaghfarat lahum asy-syams wal qamar wal kawakib wat tuyur fil hawa was samak fil ma wa dhi kulli ruhin ala wajhi al ardi was sama illa syayatin alaihimul la'nan. Jadi kata Nabi, ketika hilal pertama itu nampak, hilal pertama Ramadan itu kelihatan, sahal arash wal kursi wal malaika, berteriaklah arash Allah, berteriaklah seluruh malaikat-malaikat Allah, bergemuruh langit itu, bergemuruh. Kenapa? Karena seluruh penghuni langit itu, malaikat-malaikatnya bergemuruh, mereka semua berteriak ketika hilal pertama Ramadan itu nampak. Tanggal pertama kira-kira ya, hilal pertama anak bulan kecinguan tampak tanggal 1 hilal pertama Ramadan tanggal 1 itu datang. Kata malaikat berseru, bergemuruh, mereka mengatakan tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima indallahi ta'ala lahum minal karamah. Beruntunglah orang-orang yang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan cuma gemparnya di bumi, kedahsyatan dari dampak adanya bulan Ramadan, tapi juga dia sampai ke
penduduk langit sampai ke para malaikat di langit itu, mereka bergemuruh, mereka semua berteriak, mereka semua memuliakan bulan ini. Beruntunglah orang-orang yang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mereka itu bima indallahi ta'ala lahum minal karamah, di sisi Allah dia diberikan kemuliaan-kemuliaan. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya ibadah puasa Ramadan ini. Kalau di bulan Ramadan, logikanya ini, di bulan Ramadan masih kita nak maksiat, nak nunggu bulan apa lagi kita untuk berbuat baik, nak nunggu bulan apa lagi kita untuk beramal. Kalau bulan Ramadan baik tidak digunakan, nak nunggu bulan apa lagi? Kata Allah, kunjuk kesempatan kau. Nak nunggu kapan lagi agar engkau bertaubat untuk banyak-banyak menambah pahala doa pahala puasamu? Kapan lagi kalau tidak di bulan Ramadan ini? Nak dinjuk ke bulan apa lagi? Sehingga agar kita meyakini kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang-orang yang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu hadis itu ada tambahan, wastaghfarat lahumus syams. Ini wastaghfarat lahumus syams wal qamar wal kawakib wat tuyur fil hawa was samak fil ma wa dhi kulli ruhin ala wajhil ardi was sama illa syayatin alimul la'na. Kemudian matahari beristighfar. Matahari beristighfar. Matahari memohonkan ampun. Matahari, bulan, wastaghfarat lahumus syams wal qamar. Matahari, bulan, bintang-bintang. Nah, jadi bintang gemintang yang di langit itu, mereka beristighfar. Mereka memohonkan ampun untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka, ya Allah ampunilah, ya Allah ampunilah. Mereka beristighfar. Nah, itu kenapa kita banyak-banyak beristighfar itu. Istighfar itu ialah yang dipimpin oleh imam tadi. Kita paling banyak Ramadan ini dengan wirid yang 4 macam ini. Wastaghfiru fi min arba'in khisal, 4 macam wirid kita. Wa ammal latani khaslatani tardawna bihima rabbakum wa ammal latani khaslatani la ghina ankum bihima. 4 macam zikir yang banyak-banyak kita baca, wirid banyak-banyak kita baca khusus selama Ramadan ini. 2 yang pertama Allah redha, 2 yang kedua lagi kamu sangat menginginkannya. 4 macam, 2 yang pertama Allah redha, 2 yang keduanya kamu sangat menginginkannya. Wa ammal latani khaslatani tardawna bihima rabbakum fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. 2 yang pertama Allah redha, yaitu engkau mengucapkan fasyahadatu alla ilaha illallah. Kamu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna, dan engkau beristighfar. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. 2 yang kedua lagi, ammal latani khaslatani la ghina ankum bihima fatas'aluna al-jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. 2 lagi kamu sangat menginginkannya. Apa itu? Kamu sangat ingin masuk dalam surga dan kamu sangat ingin dihindarkan dari api neraka. Maka asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Dibaca seperti itu. Ustaz, panjang ego, pendek ke? Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Pendek kan? Pendek ego, panjang ke? Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Agar kita dapat ampunan dari Allah, agar dapat permohonan maaf dari Allah atas segala kesalahan kita. Kalau di langit mintakan ampun untuk kita, ndak kenapa kita dewe tidak berdoa untuk diri kita. Kalau penduduk langit ya Allah ampunilah hamba, ampunilah umatmu. Kenapa? Ngapun ndak mungkin kita dewe tidak minta ampun. Maka istighfar itu yang sangat luar biasa, yang Allah ridha kalau kita banyak membacanya. Nah, karena itu kita hindari hal-hal yang menyebabkan celah daripada setan itu.
Agar dia tidak dapat kesempatan tadi. Celah-celah setan untuk menggoda itu kita tutup agar dia tidak kate kesempatan, tidak kate celah, tidak kate apa kalau bahasa gitu, tidak pacak dia. Kita tutup. Salah satu di antaranya adalah dengan paling tidak kita banyak nyebut istighfar itu. Kemudian hal-hal yang menyebabkan munculnya kemaksiatan itu kita tutup. Itulah kenapa dulu Syekh Hasan Al-Basri itu ditanya oleh seorang laki-laki. Jadi datang seorang laki-laki bertanya kepada Syekh Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, Syekh Hasan Al-Basri. Seorang pemuda, seorang yang masih muda bertanya, bolehkah aku mencium bini aku? Kata yang masih muda ini, kata Syekh Hasan Basri, oh tidak boleh. Katanya, selama bulan Ramadan aku ini lagi puasa, boleh tak aku mencium istriku? Tak boleh, jangan, tak boleh. Kata Syekh Hasan Basri. Keluar pemuda tadi. Ketika keluar baru nak tinggal ke rumah itu, lalu datang kakek-kakek tua. Nah, ngapa nak minta fatwa, nak bertanya hukum, nak ke rumah Syekh Hasan Al-Basri. Nah, sudah kalau mak itu aku rewangi, kata yang muda tadi. Rupanya begitu direwangi, sama pertanyaannya. Wahai Tuan Syekh, kata sama. Aku ini kalau lagi bulan puasa nih, boleh tak nyium bini aku? Nah, sama pertanyaannya, kata kira-kira pertanyaan lain kan, biar nambah ilmu. Kata Tuan Syekh itu, boleh. Nah, di luar dugaan, boleh. Terkejut yang muda tadi. Nah, ngapa mak itu? Aku tadi tak boleh. Sedangkan yang apa? Kakek tua ini, wah protes dia. Langsung dia protes. Wah Tuan Syekh, kami ini sama Islamnya. Pertanyaan aku sama. Ngapa pas aku tadi tanya cek itu, kata kamu tak boleh. Begitu kakek tua ini, boleh. Ternyata kata Tuan Syekh Hasan Al-Basri, aku tahu kau pasti protes. Cuma kata Tuan Syekh, kalau aku ngomong ke boleh, aku takut kamu kebablasan. Bukan nyium masih muda. Kalau kakek tua ini sudah tua, dak ke wawo. Nah, lah tua, batas itu baik. Kalau kamu muda ini, kalau kau ngomong ke boleh, kebablasan kamu, gara-gara aku lagi berdosa. Nah seperti itu rupanya pemikiran Syekh Hasan Al-Basri ini. Jadi banyak-banyak beristighfar agar menutup celah setan untuk menggoda kita. Paling tidak dia memang tak pacaknian, ya. Paling tidak dia tak pacak ngapun-ngapunian. Apa yang membuat kita galak setan masuk mencela itu? Al-masyahin. Al-masyahin itu permusuh-musuhan, ya. Rasa sakit hati, iri dengki, lalu bermusuh-musuhan. Al-masyahin, jangan yang terjadi saling kalau bahasa kita ini saling musuhan, ya, saling musuhan, ya, clash, ya, saling musuh-musuhan. Ini banyak ini, ujung ada di WA nih, di grup ini, menghina perbedaan mazhab yang dibahasnya, sampai ke ngato-ngatoi Iran Syiah. Ya, kalau kamu ngato ke Iran itu Syiah, yang apa kamu yakin Israel dengan Amerika itu Sunni? Nah, itu maksud aku itu. Benar kira? Iya. Sementara dia nolong Palestina, itu kan maksud aku itu. Dikata-katai Syiah. Iran itu Syiah, dibenci segala apa. Lah, kalau kamu ngatai dia Syiah, apa kamu yakin Amerika dengan Israel itu Sunni? Kalau Sunni tidak mungkin kan. Nah, jadi ini dari al-masyahin, ya, menyebabkan permusuhan. Jangan sampai membuat muka celah. Nah, hadis Nabi tadi dikatakan matahari, bulan, bintang, ya. Bahkan dikatakan at-tuyur fil hawa, burung-burung yang sedang mengepakkan sayapnya di udara, burung-burung yang sedang mengepak ke sayapnya di udara, itu beristighfar untuk umat Muhammad.
Lalu ikan yang wassama filma, ikan-ikan yang sedang di lautan itu juga tidak ketinggalan, melok-melok beristighfar, memohon ampun untuk umat Muhammad, beristighfar, minta ampun untuk umat Muhammad. Bahkan wadhi kulli ruhin ala wajhil ardi was sama. Kalau kata-kata wajhil ardi itu berarti betul-betul total, seluruh makhluk. Wajhil ardi fis sama, mendoakan umat Muhammad. Lalu ditutup oleh Nabi, illa syayatin alaihimul la'nat, kecuali setan yang terkutuk yang tidak galak mendoakan umat Muhammad. Kecuali setan yang terlaknat, illa syayatin alaihimul la'nat, kecuali setan yang terkutuk yang dia tidak mau beristighfar, memohonkan ampun untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, jadi ini salah satu kenapa spektakuler tuh, karena bukan cuma di bumi ini, tapi juga sampai makhluk yang ada di langit juga mereka luar biasa memberikan apresiasi terhadap bulan yang penuh berkah ini. Maka kalau mereka sebegitunya, maka kita harus lebih lagi. Bahkan dikatakan kalau hilal pertama mereka itu bahagia luar biasa. Lalu idakan, dalam riwayat itu, idakan akhir lailatin min Ramadan. Lalu katanya ketika Ramadan habis, itu bahasa Nabi, idakan akhir lailatin min Ramadan. Ketika Ramadan lana habis, 1 malam 2 malam Ramadan lana habis, bakatis samawati wal ard wal malaika. Oh, seperti itu dikatakan, menangis langit, menangis bumi, menangis malaikat-malaikat Allah. Bakatis samawati wal ard. Mereka menangis kalau nak habis Ramadan. Sehingga wajar sahabat tuh sesegukan nangis ya. Kalau habis Ramadan, habis Ramadan nangis. Ku jenguk kawan-kawan aku ustaz-ustaz nangis juga habis Ramadan. Oh, cukup berarti hebatnya kamu nih. Nyontoh sahabat Nabi nangis Ramadan habis. Bukan itu ustaz, ngapa? Ya Allah ustaz, kalau Ramadan habis pula jadwal ceramah. Nah, lain. Nah, habis pula jadwal ngimam. Ramadan bukan itu. Pas Ramadan lah banyak jadwal ceramah, ada subuh, ada zuhur, kata dia kan, ada asar, ada jalan berbuka. Habis Ramadan habis pula nangis, bukan itu nangis. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya nangis pula Ramadan habis lah, menurut sahabat. Bukan itu ustaz, ngapa? Anak pertama nak beli sepatu, anak kedua nak beli baju, nah lain rupanya. Nangisnya Ramadan habis tuh, itu rupanya. Ini ketika Ramadan ini karena spektakuler tadi seperti itu Pak. Kalau Aceh itu tidak spektakuler, biasa Pak. Artinya dia bukan sekedar fenomenal tapi spektakuler, lain dari biasanya, memukau, luar biasa. Maka bulan inilah sampai nangis ya, malaikat langit bumi menangis kalau habis Ramadan. Lalu yang dahsyatnya lagi, di luar prediksi para sahabat, tiba-tiba Nabi mengatakan, kaget kata Nabi, membuat sedihnya para malaikat itu selesainya Ramadan. Lalu Nabi ngomong cak ini, musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Terkejut sahabat, tiba-tiba Nabi ngomong cak itu. Kata Nabi, musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kaget kalau habis Ramadan, maka itu menjadi musibah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut sahabat, ya Rasulullah, bukankah kalau Ramadan hilang, maka Idul Fitri datang menjelang? Bukankah kalau Ramadan itu pergi, Idul Fitri menghampiri? Bukankah Idul Fitri itu kebahagiaan, kemenangan? Kenapa dikatakan musibah? Bukankah dia anugerah? Kenapa dikatakan musibah? Ternyata Nabi menyebut dhahabu Ramadan. Nabi menyebut
Aku takut, kata Nabi, kalau habisnya Ramadan, habis pula orang yang iktikaf di masjid. Kalau habis Ramadan, habis pula orang yang biasa berinfak sedekah. Kalau habis Ramadan, habis pula orang yang tadarus. Kalau habis Ramadan, habis pula majlis taklim. Kalau habis Ramadan, habis pula orang yang tahajud. Kalau habis Ramadan, habis pula segala kebaikan-kebaikan itu. Aku khawatir habisnya Ramadan, habis pula amal-amal soleh itu. Dan kalau seperti itu keadaannya, maka itu menjadi musibah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau itu kejadiannya, Ramadan habis pula, ya, maka menjadi musibah terbesar sebenarnya bagi umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi bukan cuma ini Ramadannya baik. Kaget ketika Idul Fitri kan, kita ini bukan main senangnya ke lapangan, ke masjid, ya, disambut dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bukan main kan, kesenangan hati yang bahagia, ya, jiwa yang sudah tenang, damai, diberikan oleh Allah anugerahnya, ampunan dan lain sebagainya. Bukan main. Ketika keluarga lo ke masjid, menuju lapangan, menuju masjid untuk sholat id, penampilan yang sangat bagus, ya. Awal ya. Kalau seandainya ini menjadi awal habisnya segala kebaikan-kebaikan itu, sehingga ketika kita lewat misalnya make cak aku ini kan, make apa dia imamah ini, sampai bagian daripada ini untuk syiar kan, atribut agama, syiar ya. Jadi sampai orang yang tidak pernah make ini make juga katanya. Sampai dia menuju lapangan, sampai dari jauh setan tuh tidak kenal lagi siapa lah itu. Siapa dah? Padahal dulu kenal setan itu. Siapa? Nanya kawannya. Siapa tuh? Kata kawannya, itu kawan kita. Biarlah ini habis sholat ini balik cak itu. Habis lebaran habis lagi juga. Biarlah dia cak itu. Kaget habis sholat Idul Fitri ngulang lagi dia. Nah, lah macam itu. Padahal lawannya siapa, saking hebatnya dengan penampilan seperti itu. Tapi akhirnya sudahlah, kaget ngulang juga. Tahu aku nih siapa dia itu, tahu, biarlah. Nah, jadi karena tadi habisnya Ramadan, habis pula segala kebaikan-kebaikan itu yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikianlah, al-afu minkum jami'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ونعوذ بك اللهم من شر الوسواس الشيطان ونعوذ بك اللهم من شر سوء عمل السلطان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula ceramah pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami informasikan pada para jamaah bahwasanya pada sholat zuhur nanti akan ada ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Asrar Asri Ilyas LC. Saya Muhammad Badal Wakis, selaku moderator dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Mohon maaf apabila ada kata pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.